Ислам динибиздеги күбөлүк келмесин келтирүүдөн кийин эле турган эң маанилүү парз бул намаз. Намаз окуу акыл эси бар, балагатка жеткен ар бир мусулманга парз. Намаз окуунун тартиби. Кыбыланы жүздөнүп туруп, кайсы намаз жана канча ирекет парз же сүннөт болсо, ошону ниет кылабыз. Мисалы, ниет кылдым. Жүзүмдү кыбылам болгон кабаттуулукка каратып, Алла ыраазычылыгы үчүн асыр намазы менен 4 ирекет парз намазын окумакка. Ниеттен соң кол бармактарыбызды кулак жумшактарына тийгизип, төмөндөгүдөй такбир айтабыз. Аллаху акбар. Такбирден соң эркектер колдорун киндиктин астына коюп, оң колдун бармагы менен чыпалагы сол колдун билегин орой кармайт жана маңдайы тие турган жерди тиктейт. Бул абал кыям деп аталат. Кыямга тургандан кийин ичибизден Субханака дуасын окуйбуз. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Деп айтабыз. Дагы Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсүн бүткөндөн кийин бир зам сүрө кошулуп окулат. Мисалы, Инна a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Сүрө окулуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп руку абалына ийилебиз. Рукуда эркектер кол манжыларын ачып, тизелерин кармап турат. Тизелер түз, бели ийилип, жоонда түз абалда болот. Көздөр буттардын уштарын карап турат. Рукуда турганда 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Кайра кыям абалына туруп баратып, Sami'allahu liman hamida. Кыям абалына туруп калганда да тасбих айтылат. Rabbana lakal hamd. Андан кийин Allahu akbar деген боюнча сажда кылынат. Саждада чекебиз менен мурдубуздун учу жерге тийиш керек. Сажда абалында турганда 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Андан кийин Allahu akbar деп каадага отурат. Каадага отурганда эркектер оң бутунун манжаларын бүгүп, сол бутун жаткырып үстүнө отурушат. Көздөр тизени карайт. Бир нече секунда каадада отургандан кийин экинчи жолу саждага бара жатып айтабыз. Allahu akbar. Сажда абалында турганда дагы 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Андан кийин кыямга туруп жатып айтабыз. Allahu akbar. Ошентип экинчи ирекет намазды баштайбыз. Бисмилланы айтып, Фатиха сүрөсүн жана бир сүрө кошуп окуйбуз. Биринчи ирекетте окулгандын баарын кайталайбыз. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Екінші рекеттің айырмасы. Екінші саждадан кейін қадаға отыраттағы аттахият дубасы елі оқылады. Салаваттар оқылбайды. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Қиямда тұрғандан кейін bir ғана айырмасы 3-4 рекеттерде Фатиха сүресінен кейін қошымша сүре оқылбайды. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Екінші саждадан кейін қадаға отыраттағы аттахият, салават дуалары оқылады. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Andan keyin birinchi oң жаққа, анан сол жаққа бурулуп салам берилет. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahul azim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Amin. Ошентип асыр намазынын 4 рекет парз намазын окуган болобуз.